Hapna geding kreat jong katelang ba geding pejak jong kal estep kinongnya cycle ke belawan da ke pratali jong ki jala ka thai style mengi ki besimta ka North East Olympic Games matagasngi ka khasan tarik unai wing arajar pu ar kiliya lumbaya ka surok nadu shlong hado ulu matharashan bat geding jangai kalong kamba prapo kilometer ai. Yeah, yes. Kini ke sementai ke badan pala arpungut kiliya lumbaya ki surok nadu shlong ngtaya ka upper shlong untuk ya ka thai maureng ya ka bypass na po soyong nangba ka mairang nang ta ka kenshi nong shilong Yeah, yes. tat hadu mana poi tiap aklar lum mau tharashan bat ban yo I jeng I thiang jong kamaryang nakler jong uni ulum haba khain ya ka por baya ki kinong ya cycle kamya phethan na ka por baya ke kali kamar unong ya uban kong du ulapoi arkanta arpunyo minute bat bon balai pat upoi arkanta laifo minute haga ding jangai ka ba propo kilometer Naplan kisenrang ya kan namun kong layak do kong thonjam bisan sing na Manipur ba do tajum dari na po Andhra Pradesh bat balai Kevin John Khalait na Mikhalaya kamari kan thaipat rajab da kan naram Devi na po Manipur ba ar ka lindum kya na po Andhra Pradesh bat balai pat ka tongkham Helen Devi na Manipur hi ye ki medal sam da UDC jong ka West Khasin district Kong Thojam Bishan Singh from Manipur. No, amiga. Olimpiki kena tu pura-pura flag tu. Payo. Yang ni. Nam adu nanti hai. Big round of applause, please. Bat UDC juga Eastern West Khasil District dengan kajian langro ki officer na pa Mairang bat na po Noxton. Untuk ru ya kinuket kam jongka Meghalaya Cycling Association. Hal kejadian nya sekil ke bajinga berapa kilometer ke Meghalaya kalayo ekadan balai nang ba Kevin John Khalait ba usangat peta ulayo mekan ba usangla cycling race of fish mata la kalong hamal kile makam tak mekan ba fiya na silong si motarashan Katang cenga ada Kevin John Khalait tengah ngasanya XCO mah wal ketua MTB XCO te banyak hamal ki banyak ka jika ba khuruk kharam tegana de kesin baneko nga ba ngasi mentam ta kana road race pada tangga surak Tengah kadang sibun ke jingnya perma kata XCO bahkan ka road race ka ngasiam jingnya apa hangne hapor ba kium ta hangne mah ne motarashan ngasnga lakat ban sange nak mah tama ngala su lek kat balai ban pois khmat por pimi na silong chanu fiya so kalong mu kai kasum no por pinya ka por bangaya na silong sene kadang biang baik kadang deh bypass kadang biang tab apa hapo tejan kensi pariang situ tete ka kreat bang asnga tu kajing kreat ngasnga do bang ngamla su ban kikti ki la long bej ngan sim kijing bam thap aplar ngamnang su tentang ban thap gear ngamnang su kti la susah dak basubok tu ma ban thap ka gear ma sutu su kti kreat plat ai kala kreat plat na stop
Pinyak nang ni sloh ro ni kan ko tap ya. Po timing fi. Mene nganya nadu fia brigade hang ne nganya arkenta arp kendai minit. 5 minit. Te banengkong ula arkenta arp nyau. Thai dah. La thai ki. La thai kawai kan ne jing yangi kan ne garut res ngalap entah makaya per bangi dan kam teamwork dah bang dan kam perlok ngamla re ban le marwai. Kumene ru tuwei yalam jing syai mah ula ya da ula ya rap yang ban ya nyalang mah. Ndre ban le mare tengah mla re. Banyak senyap ini nadu slow sini ka nyamar weng bon. Kayak long ta lang ila banyak long kaspit yang hidup na. Te utu bayat nak khmat ukam bambor ha. Te utu yalam meneh la kersan la yang kan nak bun kiri sula kersan hi ke balong hamal ki eru nia support lang mah dada ka tim hi ndai ban lek marwai teng lar. Kemat ka banyak cycle ngamon la kalong ka pika ia tu ne kan ka road kai ke badan kam ki ta. Kakane garut res te ngidan kam ha ka endurance semua markas hadu arkenta steng mah te kabam ring hapen biang endurance sih nangkong te kum ka XCO pateng dan kam ka skill buat power kendian dan kam kampun sin te ka skill hi apa XCO te tapi ni orang repnya skill untuk kan senam trai. Banyak skill te nadu dangret hing la nya nadu ipar ila nya skill tu nadu mensuah tiat ar la tili skill la jat pa tengah do mensuah hi tengah do bangasim langasim kiah bagene ka kam skill nadu arjar kapra sedang praktis bahabat